Mayqin umalliqpas limallaqtama yaykunaykipaq hark'asunkimanchu? Nadie. Ñuqallam kana niq, wiraquchakunan hatun kamachikuq umalliqkunan manam paykunan ñuqanchikqa niwachuwanchu ama yaykumuychik, manam michakuwachuwanchu ñuqanchiktaqa. Imarayku kay purikuyqa kaymanpas puririkunanchikmi. Chaypam sutin derecho a la protesta pacífica. Kaypaqari lluqsimunkichik riki lluqsinqapi wawaqinchikuna, ¿no? Kay manam kay sasachakuyta qhawasqanrayku manam ñuqa allinchu kachkani, kanan kachkaniku manakuq. Manam chaypi pipas qhichwachuwanchu, manam niwachuwanchu, ama yaykunamunchu, ama puriychu nispa. Chaypam nichkan derecho a la protesta pacífica. Chayñataqmi kay hatun qillqapi hatun kamachikuypi kay qillqapi nichkan artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política del Perú, nisqankupi willakuchkan sumaq chayta. Toda persona tiene derecho a las reuniones pacíficamente sin armas. Imaginantaq chay qanichkan hukllawanakuychik, rimakabuychik, mañakuychik, no? Chayta ichaqa sumaq llampu sunquwan. Mana warakawanchu, mana ima kayna armawanchu, sino mañakuyta ñuqanchik yachayta huna kay umalliqkunaman allinta kamachikunanpaq, allinta imapas kay munasqanchikta no apachimananchikpaq.